ما شاء الله بارك الله. ev eşku evina ve mübarek be ey Batman, mübarek be inşallah. Xuda ji hunermendê me razî be, zevalê nededengê wan inşallah. Hayrul beşer, reîsê enbiya, eşrefê mehlukata, habîbê dila, tebîbê derda, şahê Arab û Acema, şefî'ê roja giran, hêviya günehkara, fexra temmamê alem, taca sera ronahiya çava Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Gelî mêvanên bi qîmet emê vêga ji İttihadul Ulema muhterem Seyda Molla Beşir Gazi platformê bikin inşallah ve el pêşberê we bin. Keremkin Seydam. Tekbir! 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 Es-salatu aleyh! Es-salatu aleyh! Es-salatu aleyh! Es-salatu aleyh! Es-salatu aleyh! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلی اویندار پیغمبر، گلی مسلمانا روژا و مبارک به، جشنا و مبارک به، مولودا و پیروز و گلکی مبارک به انشاءالله. امو جارک دی ده حضور هفدنا دوی برنامه هادا ایصال پیغمبر عدالت و اخلاق حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم و هر دو خصوصیت وی بقیمت بکن. امی بحث عدالت پیغمبر بکن، گلی مظلوم مسلمان، گلی مظلوم دنیای، گلی جغرافیا اسلام او جغرافیا کو خوین تے ددہر کے، گلی مسلمان مظلوم او مظلوم کو مملکت و تالاند بے، باجار و آخر و خوپاند بے، ناموسا وادناف دستو پیادا تے حرماندن. ای گلی مظلوما چقا ام ایرو محتاج عدالتا پیغمبرن، چقا ایرو ام محتاج رهبرتیو ریزانتیا پیغمبرن، چقا ایرو ام محتاج سنتا پیغمبرن، عدالتا پیغمبرن. لورا تو وقتی امتا پیغمبر حوقا جهو نکتیا، تو وقتی حوقا مسلمان پریشان نبونا، عزتا و شرفا و مقدسات و عرض و مملکت و آخر خوپان نبویا. بله جبوی قاسی رو ام دخوازن بحثا عدالت بکن، لورا ایرو ام جآفونان زیدتر محتاج عدالتنا، محتاج عدالت اسلامنا، لورا بچونا عدالت پیغمبر هر تشتی مچویا. گلی مسلمانا خصوصا که اول اوه گرک ام باش بزانبن کو تو انسان، تو مخلوق لسر عرده
دا اصل خدا نه مظلومه نه مستضعفه نه بے حقه خدا بیچا و هنگیا کو انسان خلقان دیا ارض و آسمان چاوه به حق و عدالت اداره کرین هر مخلوق دا عرضه دجی وک رزقوی وک نفساوی وک حیاتاوی ناکه تمام حق و حقوق ویجی خدا پہ ردائیے دا اوانا بے شبهیا کو حق عدالت لجم خدایا پیغمبر خدا دا حج وداع دا هنگیا کو خطابی مسلمانا دکر دگو ای گلی انسانا بزانبن خدا حق هر مخلوقی دائیے دا کسا کی بے حق و بے معاف دوے دنیا ہانے کے دا تنیا خصوص دعا خدا تعالی حق لجمویہ گرکا انویجی جبیر نکن آیتا کریمہ خدا دبیجے قل الحق من ربک ای پیغمبر من تج انسان آرا ببیجا حق لجم رب تیا عدالت لجم رب تیا حقوق و تمام خوشی و حضور لجم خدایا جبوه گلی مسلمانا ای گلی وانه کل عدالت دگرن لخوشی دگرن لحق و حقوق دگرن ام في آية جبير نكن حق لجم خدايا اي عادل خدايا اي خديكو تمام مرحمة الهر انسان ومخلوقاتي كري خدايا هنجاكو ام حق وعدالته غيري خدا لدفركتي بقرن نممكنكو ام ببينن وككو ايرو ام دميزينن بصالو زمانا جوه مظلومیت و مخدوریت هانه هنگا کو ام دخوازن خوا خلاص بکن ام دچن دوه دری اوروپا ام دچن دوه دری امریکا ام دچن دوه دری نظام کی ام هیویا حقی جواد کن شخوا ما حقی بدست نخست تشته هیجی پیوچو لورا حق لجم خدایا حتی ام ونگرن بال خدا نممکن هم بگجن وان خصوصی هانه که یکی دیتره جی گرکه کو امزان بین او جی چیه گلی مسلمانا خدای تعالی او حق و حقوق کدابو مخلوقا جبو نو اخرا کرن جبو کس ظلم الکسی نکه او عدالتا کو هاتبو تاسیس کرن جبو وره محافظه کرن خدا پیغمبر شیان دبون جبو وینا که خدا پیغمبر جبو کو حق و عدالت وره محافظه کرن شیان دنگلی مسلمانا لتمام حیاتا پیغمبر میزینن هر پیغمبر کو هاتیا خودیتی لحق مظلوما کریا لحق بندستا گریایا مظلوم و مستضعفه خول دور پیغمبر آدانه هف و ای کل همبر پیغمبر آجیرا بونا مستکبیر بونا اوان ظالم بونا فرعون بونا نمرود بونا قارون بونا او ذهنیتا کو ظلم کری اوانا لهمبر حقی و پیغمبر آراد بون جبوه ناگره که ام ویشش بیر نکن حتی کو ام حقیه دی اسلام ده نبینن دو سنتا پیغمبر ده نبینن دریا پیغمبر ده لی نگرن جاره که دیتره نممکنه کو ام بگیجن حقیه لورا خدا دو قرآن ده في حقیقت ده بیشه ده بی امرت لأعدل بینکم از هاتم امر کرین خدا امری مکریا کو از عدالت تاسیس بکم دناو ودا جبو عدالت از هاتم شیاندن خود پیغمبر خدا ده بیشه پیغمبر
بفي آيتا هانيكي إعلان دكد بأي قلي مسلمانا وظيفة من خدا أجور شيان دمك وأز حق وعدالة تأسيس بكم محافظة بكم أجركو أمرابن فان حقيقة جبير بكن حالي موي وكا إيرو ليوري أمي وكا إيرو پارچا ببن أمي بكفن ناف دستو بيادا خصوصا كي دي تريجي قالي مسلمانا خصوصا كي دي تريجي تنبونا عدالتي هلاك جبو إنسانيتي بيچاوة عدالت تملي ملكة تملي سلطنتي عدالة تملي حقية حق عدالة تملي خوشية بيچاوة عدالة اف ديري هانيك حمي جدس دچن هكذا تنبونا عدالة جي جبو ملتا دائما سبب هلاكتها ديس خدا في حقيقة هانيك بآية في شكل مرد بيجي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أجركو حقي عدالتي لقور كيف إنسانا وريشيكرن يعني لقور إنسانا حق چيا باطل چيا خير چيا قنجي چيا نقنجي چيا اگر إنسان فينا نلقور قرآن نلقور وحي نلقور سنة پیغمبرا و تسبيتا هانيكي بكن اگر إنسان لقور كيف خوا عدالة تعريف بكن ولوه قوري عدالة ناشخورة چه بكن و آسيمان هر افساده و عرضي هر افساده و تشتي كدناوا أرض و آسيمان دنا او جهرن هلاك و افساد ببن ونش في آية تشفهم دكن كايجا ام لحالي خوا ميزينن إيرو عرضا ما إفساد تدهية تنيا كال سوري ميزينن كال عراق ميزينن كال يمن ميزينن كال عراق ميزينن كال فلسطين ميزينن كال أفغانستان ميزينن كال كردستان ميزينن كال جغرافيا إسلامي والكرد خوازن ميزينن ونه چه ببینن ای گلی مسلمانا دوی عصر آخر دا عصر تکنولوژی عصر بحث حق و حقوقی عصر بحث دموکراسی بحث انسان حق لري هر روش دوی هر کسی که منابه نتیجه میزنن نتیجه چه هیا ایرو دا عرده دا خوین هیا کشتنا زاروکا کشتنا پیرکا خراب کرنا معبدا جامعه تالان کرنا باشارا حرماندنا ناموسا هيش غيري بيبي بچه هيا قيش في افساد كي مصدر هيا قيش في هلاك كي مصدر هيا والله آسمان جي كتيا هلاك چما موسم مداهي ند وقت خود نويجا بارانا ما برفا ما هاوينا ما گرما مداهي مصيبت olarak ند وقت خود افتشتهانه که تنکرن سبب چیه و فهم کر ویگا سبب چیه و اندزانن کو ایرو چمام دوی حالی دنا جبوکو انسان بویه تابع نفس خوا کیف خوا قانون و نظام خوی جبو خوشی خوا لگور دل خوا چه دکن نلگور وحیه حال بکی من بریا ویگا جورگو مگو حق لجم خدایا قرآن لو دبیجه پیغمبر ما مست حق و عدالتنا پیغمبر شوانتیا حقی و عدالت رهات نشیاندن ایک عنوان حقیقتا حمی باویج ندوره کی تشتی کوره پیشیاموی اف بی جبروی لازمکو ام ببن تابع وحیه جبوکو براتی چه ببی اف حرب بسکنن اف خوین بسکنه اف ظلم بسکنه اف حصر چاوا بسکنن اف هلاك و افساد جبوكو بسکنه
والله يكريها أو ريا چيا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. پیغمبر گوتیا پیغمبر ملتك جهلاك خلاص كر نوصا جعصرا جهالته او عصرا كوتيدا زاروك دهاتن كشتن قيزك دهاتن كشتن بصاغي او عصرا كو ناموس تيدا تنبو او عصرا كو اي بقوة خصنا بن دستي خوا او عصرا كو انسان حرد بونا كولا او عصرا كو افت وحق وحقوق نمابو عصرا جهالته عصرا طاريتيه كي خلاص كر كي او ملته كو نياري هفبون كي خستن براي هف پیغمبر خدا و عصرا سعادته كي انشاكر عصرا خوشيه عصرا براتيه عصرا ناموسه عصرا مرحمته كي انشاكر كي جان ليدري كي جان سروكي او عصرا انشاكر بو كان بين بيرا خوا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم و هنگا خاطر جما خواست گو ادو تشتا جورد هیلم مده و هر دو تشتا خوبه بگرن و نهود چن هلاكي اف حقي اف عدالت اف سعادت اف خوشي حتى يوي دوام بكي ما تشكر ما جبير كر ما اف حقيقة جبير كر چهات سرما جارك دي انفقريان سر حالي خوي بريب جارك دي خوين جارك دي حصري چاوا زاروك مسلمانا وكا ماسيه مري لبر چماب آوید كوين هر رود خبر دواني اكو غرق دبن مسلمانين اكو جامعة اوروبا دتين كشتن مسلمانين اكو حقارة لواتي كرن مسلمانين لورا مدتش تركرن عدالت يكجي تملي عدالة قرآن اد دواجي سنة پیغمبر ان شاء الله از وقت وزحف ناستينم اجا عمل پیغمبر خو ميزينن چخايرو محتاج ويلي درينا او پیغمبر عدالت هوق اهميت دا عدالته اگر کو دوی عدالت هانه که دا قيزا خو عفو نتكر بينن بيرا خو جبنو محزونية بيرككي دزيكر بو جملتك اشراف بو يعني جمال مزنا بو ان دوست پیغمبر شیاند نباله گو کاش پیغمبر بیجا بلا وی پیره کی عفو بکے دستے وینا جینے کے وی بہت کے وا الہانے کے پیغمبر عادز بو گو والله کو قیزا محمد فاطمہ دزیے بکے زی دستے وی جے بکم اس قیزا خدا ہی عفو ناکم رئیس دولت اسلام بو گو او ملت پیشیا وجی جبوی قاسی چو هلاکه اینجا ایکو تورپیل بون ایکو زنگین بون ایکو پشتاوا هبو ایکو خالوانا که هبو چکر بان جوارد ما جزا نداتا تطبیق کرن اما فقیر فقارا هنگا کتشتاکی بچوک دکرن دولت دکت دوره قانون دکت ندوره ندهات نعفو کرن جبوی او انسان چونه هلاکه یعنی گو عدالت تنبي وهلاكت هبه از قيزا خوا ترجيحي سر عدالتناكم هنجاكو ادنق بين عدالة حضرة فاطمة دبمنم والله از فاطمة بقربان عدالته بكم واز ترك عدالتناكم خصوصا كدي از جوار بيجم ديسا پیغمبر خدا ده حرب کی دا حوالي خوات خستنا دوزنا حربه دا لگو روایتا دبی دار دست پیغمبر دبو او دزکه یکی هر حال دوی رحسس دکه ناوی او قاشیا روزه کی پیغمبر دبیشه از ناخوازم بحق عباده هر ما حضور خدا حق کی لسر مبهبه بلا بیجه زی حقی وی بدمه پیغمبر جبو خاطر حقی خرانه به عدالت خرانه به جزال نفسا خو تطبیق تکر خوشی عفو نتکر و کاشرا دبی فلان روژه توصال مکر یا رسول خدا از خوازم حیفا خوش تهلدم حقی خوش تبستینم از دوف دریج ناکم
حضرت ابو بکر حضرت عمر صحابه یالوارمشی و قاشد بند به چاوته رابط قامچیال پیغمبر بخی نتیجه دا پیغمبر خدا به دفشه بردن پیغمبر خدا زکه خوی مبارک ود که چونکو جرد بید به هنگا تلمدا اجی تعظیبم تجید به تعظیب به و صحابه دگرین چاوه پیغمبر خدا حد وره تطبیق کرن اما رسول خدا اصلا تعویزه ناده اشتا لیدر و نتیجه داده او انسان جی دخوازه لاشوی مبارک زیارت بکه به مقصد تشتکی و صاد که ولی حلال دکه یعنی حضرتی پیغمبر بشخص خدا هیچ عدالت نرویا خوب قربان عدالت کریا روزه کی دیسا حضرت عباس آم پیغمبرا هم مسلمان نبویا ده حربا بدره ده اسیر کرن جه اسیرا فدیت استاندن جبو کوا سر بس بردن عباس یدینن صحابت بیشن افعاب پیغمبرا جبو پیغمبر جبو خاطر پیغمبر ام آمیوی دستوی کلم چناکن ام فدیه جه ناستینن امیوی سر بس بردن خبر جه پیغمبر رته پیغمبر خدا به نا والله اگر کو درهمکی عباس جوانه دیتره کمتر به قیمه منای نبشنامه پیغمبره از آپ خواه خایر مشناکم از تورپیل د مقابل حقیه دا عدالت دا از ناب فلان کس آپ منا آپ خواه عفو نکریا قیزا خواه عفو نکریا خواه عفو نکریا پیغمبر خدا بوی شکل العدالت خودی تی دکر پیغمبر خدا عمر عادل د مکتب عدالتا پیغمبر د مزن بو عمر عادل ابو بکر مرد عد مدرساوی د مزن بو حضرت علی حضرت عثمان بإفتا خو بتربیه خو بمردیتیا خو بوی اخلاق خو شکل کر مزن بون لمکتب عدالتا پیغمبر د انسانی هانه که مزن بون بریا هنگی زارو که خو رحمت کرن جبر وینا که گلی مسلمانا پیغمبر خدا تابع مثال هانه زحفن پیغمبر خدا دناو مسلمانا دا هیل مکه براتی تأسیس کر لمدینه بناو وسیقه مدینه مسلمان مشرک یهودی فلا پود پرست تمام وان قوم ها دین و فرقلی زمان و فرقلی ارقوانا که فرقلی چه بو پیغمبر لمدینه حمی دبن عدالت دا دبن صلح و سلامت دا حیاتك دو درج بو آدام شاندن افقا انسان هانه که دبن عدالتا اسلام دا دبن عدالتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حضور دیتن جبر وینا گلی مسلمانا گلی مظلوم دنیای ام محتاج عدالتا پیغمبرن پیغمبر خدا حج خاطر دا گازی مسلمانا دکر گازی انسانا دکر دکو ای گلی انسانا رب و یکا باب وجی یکا رب و الله و خدا حمی ون خلقاندنا باب وجی آدم ون حمی جا آدم جی جا آخیا یکی عرب جبوکو عرب جی عجم نبقی مترا یکی کونه عرب جبوکو نه عرب جی عرب نبقی مترا یکی کرد جی ترک نبقی مترا ای ترک جی کرد نبقی مترا کس جی کسی نبقی مترا ونحمی کره بابکینا ونحمی عبد الهکینا ان اکرمکم عند الله اتقاکم مزناتی خوشو قیمتی افحمی بتقوای نش غیری و پیوا ای راش ای سپی جی ای راش کسی نبقیمت ترا کاو عدالت کو ایرو مسلمان اسلام دبه انما المسلمون اخوة انما المؤمنون اخوة کاو براتی حلبکی پیغمبر مسلمان خصبون برای هفدو پیغمبر عدالتاوی پیرک خلاص بو بعدالتاوی زاروک خلاص بون بعدالتاوی ناک افت کت میدان دا بعدالتاوی ناک خوشی و براتی هات تأسیس کرن بعدالتاوی والله حیوان گشتن حق خوا لورا پیغمبر دگو
اف حیوانێک و بێدەب و زمانن دە حەقێ وا دەش خودێ بترسن وا برچی نەهێلن بارێ گران وا ناکێنەکن دناوە مالێ دەژ بۆ زارۆکە پێغەمبەر عەدالەت تەسیس کردبوو دگۆتە دێ و باوا دگۆ دناو زارۆکێ خۆ دەش خودێ بترسن یەکیش یەکی بقیمەتر نەبینن ئەگەر کو ئەز ئەولادێکی خۆش یەکی دی بقیمەتر ببینم ئەزێ قیزکا ژ کوڕکا بقیمەتر ببینم دمالێ دە عەدالەت چێ کرد دە عەبدیتیە دە پێغەمبەر عەدالەت تەسیس کرد لەورا بەری عەدالەتاوی ئینساناش کە ڤرارە عیبادەت دکرد ئەمە بە عەدالەتاوی ناکێ خوددا حەقێ خوددا دا خوددا عەبداش ئەڵڵەه ڕە عەبدیتی کرد یعنی بکورتایی عەدالەت بە ئیسلامەیە پێغەمبەر ئەو تەوسیەی مەکریە هینگا کوچوویە دە حەیاتاوی دە دایما عەدالەت پێشیا هەر تشتی دەبوویە ئیرۆ حەتا ئەم vê fêm nekin ئەم جارنە دیترێ ئەم vê نەگەرنە سەروی عەسلێ خوا دەردێمە خلاس نابن ji ber wî qasî şair dibêje عەدالەت و حەقی nayê heta ئیسلام nebê hakim zulm ji erdê ra nayê heta ku Qur'an nebê hakim rast gotiya ez min dûv dirêjkirine wisa pêşiya min dibête dûv dirêjkir ez ê zilamekî Ewropayî insanekî meşhûr e ew tiştê ku em bîrê nabin ji me re gotiya dibe ev zamanê ku hewqa musîbetê insana weke çiya zêde bûne derdê wa fitnê wa nakê çiqa îro insaniyet muhtacê pêxember Hezretî Muhammeda eger ku îro ew sax bûne li dunyayê bûne wallahi ev derd û kulê ku em dikin û nakin nikan hal bikin weke vexwarina qehwekekî bi rehetî wê hal kirbûna ya Rabbî tu wê عەدالەتê bêxê nesîbê me tu wan roja careke dîtirê bi ser me re bîne înşallah Xudayê Teala ji we tev de razî bê Xudayê Teala xêra we mezin bike Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh